Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecmain. Allah ilçisi sallallahu aleyhi ve sellem hicret yasaganda bir neçe vakıga bular. Şularning birisi biz aytdaganda müşrikler yüzdüye bilgilagan bularlar şuşa işni ishlagan üçün. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in başını getirip berganlari üçün. Hem bilgili bütün kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hamanın iptaşın izlevge kirişeler. Hem Suraka ibn Malik degan kişi. Аңа инде bir kabiledaşı haber ite, şu yol boyunca falan kişi kitip bardı. Mına bular Muhammed Haman'ın iptaşları bulsa kerek deb aytdilar. Tegese indi bilgili akşa bilen hem mal bilen buluşası kelmey, hem ayta, "Yo'q, demin ko'rdim alarni, alar falan kişiler gene oldu." Hem indi kişilerning ihtibarı bitgach, ul tezgina uyina yunala, o'zining süngülerini yashirib gina olib chiqa, hem indi atını atlana da şuşa aldan аңа aytilgan yol boyunca atın şoptıra başlaydı. Hem mına şunda bir neçe şunday bir vakıga bular. Birisinde atı abına, hem Suraka atından kelip düşe. Ol vaqtda bitinde alar şu bağışçılık bilen şug'ullana turamdilar. Ol o'zining o'qlarini chiqara da menga bu yaxshi bulamı, yaxshi bulmaymi deb tezgina endi ko'razashilik bilan shug'ullanib ola. Javobi yaxshi bo'lmaydi deb chiqadi. Lekin akşa anıtmalı. Ol o'zlarimda bu tege ishonib yurgan dinlarning bir ulushi bo'lgan ibr bitindi. Shundan da endi bosh tortib, endi akşa almoqchi bo'lib, ya'ni mal almoqchi bo'lib yo'nala. Ham kelib jetganda, aning endi oti botib qola yerga. Ham Suraka ibn Malik ayta, "Hamin angladim de, shunlab da nindidir bir kuch, menga de qumovshalli de, alarga borib erishirga." Allah elchisi sallallohu alayhi vasallam de tıptınış baraydı diye. Bir nindi boşulmuşa. Anın iptaşı Ebu Bekir radıyallahu anh. Eli bir alga, eli arka qarab, şunday halette bara idi diye. Hem indi ben anladım şunlatta diye. Alarının işi jinip çıkaşağın diye. Hem alar bilen söyleştim. Alarga bir nindi ziyan getirirmem deyip söz verdim diye. Şundan soň indi ol hat yazmaşa yazıp ala, bunda rivayetlerge qaraganda Gamir ibn Fuhayra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini indi pergament kisagine yazıp bire deb aytdilar. Bu o'zina ko'ra nindidir bir gramota, nindidir bir zakon, nindidir bir Suraka ibn Malikka kelashakda iminlik garantiyali turgan bir qog'oz bular. Hem Suraka hikmat kunning bir ulushun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni izarliklab o'tkazgan bo'lsa, ikkinchi ulushun endi ol alarni saqlab o'tkazadi. Ol qayta aylanib qayta, men de bundagi butun yo'llarni tekshirib chiqdim de, anda bir nindi de bir narsa da ko'rmadim men de. Ham endi bir ko'p kishilarning shusha izlay turgan nilari, tilaklari deb maqsadlari shusha Suraqaning endi shusha сөйләү sababli izlay turgan shusha tilaklari kimi deb aytdik. Андан соң тагын нақ Сурақа кебек bir kishi Abu Burayda deb aytалар. Ул да Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni endi qo'yib tuta, lekin shundoq islom dinini qabul etadi deb aytалар. Islom dinini qabul etib, aning o'zining qabilasida anga erib ketadi deb aytалар. Андан soň Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem ol alda o'tirib borgan bular, deydi ortda Abu Bakr as-Siddiq o'tirib bora turgan bular. Abu Bakr savdogar bo'lgach, ani bir ko'p kishilar bila turgan bular. Ham endi so'ray turgan bular. Bu kim sening oldingda o'tirib boradi? Ham Abu Bakr radıyallahu anhu aytadilar, bu meni de to'g'ri yo'ldan olib boruvchi kishi deb aytdi. Abu Bakr radıyallahu anhu ya'ni hidayat yo'lidan, din yo'lidan olib boruvchi deganni ko'z oldida tutadi. Lekin kishilar Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldi bo'lgach, endi yo'l ko'rsatib boruvchi deb o'ylaydigan bular. Ham endi ani zararlamay qoladilar. Mana shulayda endi Abu Bakr radıyallahu anhu kinoyalarni qo'llana turgan bular bu masalada. Ondan soň tag'in bir voqea bular. Bunisi Ma'bad degan Xuzaiya degan bir xotin qiz bular. Ol shusha yo'ldan o'tib sudib bera turgan musofirlarni bek yaxshi etib qo'noq eta turgan bular. Ularni silab, oshatib, ishirtib jibara turgan bular. Ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining iptashlari bilan Ma'badda to'xtab qolalar. Ham endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ray, biror narsangiz bormi sizning osharga deb, tegese ayta, agar da bo'lsa men de sizning so'raganingizni kutibda turmagan bo'lar edim deb. Deganda qiridagina endi ana o'sha shatyora qirindagina bir
шатыры деп әйтик, шатыры кырында бер карт, хәлсез булган бер сарыгы була. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, рөхсәтме менә аны савып алырга ди. Тегесе ди, аның ди сөте юк ди, аның ди көтүгә ул ияреп кителмәгәнгә күрә генә ул монда бит ди. Ләкин ди Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям сорагач, Умма рөхсәт итә, һәм Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям аның инде җиленнәрен бисмилла дип сыпыра, һәм чынлап та сөт барлыкка килә. Süt muldan kile hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iптәшләрен сыйлый, үзе ишә Уммабатка тагын инде тутырып калдыра. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem юнәлгәч, юлга чыгып киткәч, Уммабатның ире кайтып керә. Бер кая ризык тапмыйча, шушы сарыкларын алып кайтып кергән була. Hem инде Уммабат та булган сөтне күрә, каян килеп чыкты бу ди, тегесе инде булган вакыйгаларны гаҗәпләнеп сөйли, һәм тегесе ире әйтә, bu diye bütün kişi söyley turgan kişidir indi. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ne ayta, min diye ertemi soňa barabir anga kuşulaşakmın diye. Ummabatның nişe gitip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tasvirlagan biz inşallah en ahırgı derslerinin birisinde söylep getirmiz. Anның şuşu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni bit matur etip tasvirlay, sen anı özün көргәндәй bulasın. Şul hatleteki jintiklep tasvirlaylan. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda Zübeyir radıyallahu anhu'nun karavanın şurata deb aytılар, ul Şam yakından qaytып kelgan bular. Hem ul бүләк итеп Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge һәм аның иптәшләренә ак киемнәр биргән була. Hem иң беренче Resulullah һәм аның иптәшләре туктыйлар Куба дигән авылда. Куба авылы бүгенге көндә инде ул Мәдинәгә кушылып беткән, ләкин элек инде ул айрым җирлекләр була. Кубада ул 4 көн торган дип әйтәләр. Иң беренче шунда исламдагы мәчеткә нигез сала, һәм ул турыда Аллаһ Тәала Куръанда әйтә, беренче көннән тақвалыкка нигезләнгән мәчет дип, Раббыбыз Аллаһ Тәала мактап әйтә шушы Куба мәчетен. Һәм инде киләчәктә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям һәр көн һәр атнада барып шунда гыйбадәт кылып кайта торган булган дип әйтәләр. Мәдинәдә бу вакытта ничек? Кешеләр Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin çıkıp gitken işitken bulalar. Hem alar büyük Gakaba antında da etken bulalar bitinde, alar nıklı ışanış bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni kabul itirge ezir bulalar. Hem inde her günü kişiler çıkıp, şuşu Mekke'den kile tırgan yolga çıkıp, kütüye tırgan bulalar, hatta inde gün kızdıra başlagançı deb ettiler. Bala şagası da, kartı da, yaşı da, şuşu büyük bir vakıganı, büyük kişini, büyük şahısını kütüp duralar. Alar kütələr şuşu Allah Teala'nın zor nimetı bulan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hem günlerinin bir gününde bir Yahudi ağaç başından gördü, şu appak kiyimler giyip gelgen kişilerini hem eyte, naşar söz taba almağaç, ene sizдің de qartığız kile deb eyte. Hem indi iri atlar, bala şağalar, malay şalaylar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelgen yakka yöneleler, şabalar, hatın kızlar, hem indi kız balalar özlerinin işik tüplerinin qarab duralar. Qaysısı eken bilmeyler, görmegen bulalar bütün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de. İkisi de matur bulalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de tüske bitke kıyafetke matur bulalar. Hem Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu da bik şunday kolay, bik kurkem kişi bular. Hem qaysısısın bu deyip qarab duraturgan bulalar. Bala şağalar indi şabalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni qarşı alarga. İng birinci indi selamlarını bire Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu. Şuna göre bütünüsü Peygamber deyip Ebu Bekir'ni oylaylar. Lakin quyosh ko'tarilib, o'zining indi nurlarini jayilib jibergach, issi tusha boshlagach, Abu Bakr radhiyallohu anhu Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga shunday shovla yasay boshlagach, butunisi indi anglay Peygamberning kim ekanligini. Belgili indi butun kishi o'zinda qabul etasi kelar. Madina xalqi ul boy bo'lmay. Ul vaqtda bitta Yasrib deb ataladi. Peygamber sallallohu alayhi va sallam kelib jetgach, anda to'plangach, ul Allah ilçesinin şehri degan isim kullana başlaylar. Şehir Arap tilinde Medine deyip atalar. Turabara indi Allah ilçesinin şehri deyip kullanı uzun bula. Ol Turabara Medine hem indi onun başka sıfatları da üsteler Medine Münevvara. Misal için nurlu Medine deyip bugünkü günde de kullanılar. Mine şuşu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kelib jeti vakıgasın qay bir tarixlarda qisqacha g'ina tam bir qarab ketirmiz Alloh tilasa. Endi Rabbimiz Alloh taolo har barchalarimizga aniq iymon, tavfiq, hidoyat, istiqomatlarini bersin. Ikki dunyo baxtlarini erishtirsin.